khakchang mo ya phai phio ai mukhe khasrangti riang tinio bo video mas namole rao jo to ni sakawo khakchang mo kaw sane hiye mas nami sei khe bo se 2026 wo Tripura Idol ke har cha mong batai le mo participate khemi audition round Khasrangti Riang chinin khoyo miawo Tripura Idol chapter 6 of bataile thio bungno play ha play ong moni Joto luko bungno board ne rono khakchang mo sawo bung board rimo chung board rimo bungwai mo khebo 7887 maimi hi sawo akhe aborwo bungno senior junior nim singapore play thak ngo ke bono Joto lugon buskamo phaiye bung samo khaksang mo khok akhe bot nangmani bawe no sini youtubers akhe bai biara bai phono makrong lai phi ha brown channel doi public no ma Sirimo han na ka ang no bot rian man bawe khe abodai no bet tha public ni vote phono mai ha bet tha support phono mai ha Tripura khoye Assam Mizoram sing phono ang no bet tha khiye nang khru yaw ha abini khoye aini jati bongso palra bai phono social media platform doi khiye offline den pho nang khru ha je bod rungya raw no pho brekhiye riyaw nai raw saye adale bod rungya ni baw ye rinim chu tong khnaw na kai bet thakhiye khakchang ma tong wo ang braw ni sakaw pho he Joto ni vote support mai mo bai khe no ang vote mai thau khiye mai ha senior category yo first mai han na kai ang vote mai mo count khebo 7887 first mai mo ni ada ke senchunai phono tongphinai priceless matma mai hala hinje winner ongmo nile trophy by certification of appreciation se mai hanna kai rangkhau pucharaw le maya no ong tha rangkhau pucharaw se maya ong ha hingpho brownie team by mk production team by biskam brownie project go kam Rinai hiya sao na won raw Joto slaya tho hawo naraw ni rangjak somoi tiklaye angno vot riye pai rimo bai akhe aini phono ke ham mong ong thang ha abora se ba thakia ne khakchang ma tong na ke biskang rawo pho boding ma competition raw uchi ha ongkhe ang participate khemo ongkhe raw jo to ang no uchi ha nang khru phinai hiya asao khakchang ha Joto na